kalong kejingyam ketang ya Shillong Sport Association kabeladu no yung nong yalam ni presiden jongka uba SK sun ubalakla no nakani sla perthai hakajan mi chpotrik no lur arajar arpoi ha kejinglang sngolam ha ka step kharwei terek ha office trek kam hamran pulu kattu katni kanta shwa ban ni senran on thang ya ka basa utei nong yalam ka Shillong Sport Association kalapan pau bau basun uladei rushat bakrau jongka association bat ubalano senyang sikadei nakabenta ban kenti kamilya kai hakanong ba ki nong ilam ka association kilong ba kimdon kantien na kumway ban pansngo halok jingdo no chungki yo ba SK sun hanrei kidap da jingthang mansim kabalong palat ka bakhlampoi parkhat sindat unong ilam chungki unklat no nakani kasla pathai uba SK sun uba deiru ameli kamoplang ulasimti ka kam kumu presiden ka association house nam arja khandai bat ulasimbun kisin jam ha ka ban panbhai kamadan nilek ka fast ground kabodan hapulu ka basa manta satangkat tu katni ban pandep no yaka hagju upor uba SK sun udeiru unong penya chungki artili gi kun hun yele kai ki blatip kerteng kum kanang kiu irat SC bat ka arhima FC kaba maria yo rung shakalumpung yele kai ai league kelapan kela kerteng no eka shakarang dejit FC dapat jadi susi ke bakung ni kita pun ja ti do yo yo shot ni ko ang bai su ni kam bi le sa te ma fi hi brai members fi ro di no kaman batai su no kaman batai be ke kita pergi kam gibai basun bagi melak bantat nuru ngaru kalian tu ngaru pak lang jing solam si bayeng ki khon ki bar khat ba kin lam tak dengan jing khat susi ulo badung ban ka ya ka asion ki jungi banila do ini urat ba la nang ba ulah kulan deng ba ini ka asion dengan tip ngele kumno nginyai kumno ibasun ko biya tep idi way ni breu bala contribute ba ya ka sport sudan artli ki club ki football club ka ba i penia kat hadu kini sini te da ka jing club no ki jing ngam tep ka ik banjai football ni sila man i padang don club ki bala nang ja na ka port ka port te da ka jing club no ki jing i jale ka ngam tep su kini artli club kumno banjai ki te ngange ka ik baja kam ni ka bor ku jongi mereka macam boleh don kejung tunggu selendet ke kabangi ku beri ngelang dong sungtu mentah mereka ni situai boleh ba in kot ku asosiasi bangin nak banci ban pedang ni kejung jang